çifte geldi mi? Niye? لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون وآية لهم الأرض الميتة فأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. وقتا يعني جمرا قوتن خوجا قالكتون تشنابيجن معلوم افتشتات بيرا من حقيقة از امل جلسون جزابي ما سرقوني ودري كربون من نظام بو تابي درما خوجا اراكي ما بيست بو سانكر حسيه فلان اما من وير جديات ما تشكي نظام بو وغازات جي درنج مرض هاتن حفتا كي ويش غي ندان ما حفتا كي بلكي دهرو درنج مرض غازات داتن روكي مدي غازات كي هات خدای شهاده يعني چاوكو انسان تدي انحس كرني وي كش دلي وي ده وقت كبا وقتش كي جندري انسان كبا من غزه چاوا بكر مدي فوتوغرافي فسي خوجه تدا او فوتوغرافي وي دا او كل ل تشتن سر دبي ماسكه falan ser debivine o debe fesi hoca böbrekleri iflas etmiş. O işte Müslümanların duasını bekliyor. Xwedê zane wê çaxê agayî îstiyarî eser ranzê awsa esker bixeste destê min da wek tiştekî ji hindirê min ewa ket xwarê û stêrkê min ewa hatin rijiyan li ser rastê ketin. Wê çaxê hevalê wê çaxê jî hinkî ji wan bûn şahid ez hinkî wisa ew bûm berketim. Îja tabî ev ya tedî fesî hoca مج 1994 چهار پیدا ویناست کرد مد زندان داجی به هوا که هواتی کی کرد هنگی وسام مسلمانه کی مبارک بو از وسات بنوی تسهیل دمام بوی دوغی بوی دشواتی من رابو مکتوب کی جنوری ابرشان و مجنوری ابر دلی خو من تشتی کو دلی مدا درباس بو و مگو از حاضرم کی کو از ببرکا خوشی از بدن وی مسلمانی هنگی کوسا دلی من شوتی معلومه اوام مسلمانی وسا نادیرن yani جیسا جی از جوارا وقتاكو ام تشون ازيج بيرناكم من روكي الارغني سيمينار كده مجهنكي خوش كيما ودا كيما هبون مجوانرا بحث كر مديك دستي خبلن كر جو ابي جو ما تشما انفان انسان الدلال وقنج بيشتي وفات وان ام هناست كر ما بحثوي محمد سودان ابي ورحمتي فسي خوجا كر فداكاريا وان وخدمتي وان و تشابوان جو تشما ابي جو ام فان مسلمان الدلال وقنج واقوا باش ام تشما بيشتي وفات وان هناست كر وی سیستم جمرک مقاله خوام من بلکه افجی امتحانم لازمه که ام اگر فسیخ خوجم بخوازن دعوی خودی درکن ام بخوازن وی مسلمانی ام وی ممنون بکن آخرت جی گرک ام جی وکاویش دعوی را خدمت و خبات بکن از جانا düşünmüştüm ادبم yani insana ki geli gence özellikle gence çınarı un tabi vandırane eğer un bخوازن un bejin ki em bخوازن bir ihlas و samimiyet ve dعوی را خدمت بکن برا خدای زنبه برا کس نزنبه از جوارا bejin ببن فسیخ خوجه وقتی اون بیشن ام دخوازن فداکاری و جومردی و مردیتیه بکن بلاج خدا بیوا کس نظام به از جوارا بیشم ببن فسی خوجه وقتی که اون بیشن امزی عبادتی خودی خاط کم آزان دا از ابدا هادی ام سنت خو بکن و هادی ام المیجا خو بکن از دی ساجورا بیشم ببن فسی خوجه وقتی که اون بیشن از جباویتیج اولادی خراب بکم از اسلام جوانا بیشم از وان چیزگی اسلام دا مزن بکم از دی ساجورا بیشم فسی خوجه که اولادی ویل فرن و کارن جی جوان جی بپرسن جبوناوی حوالكي فعما وبفراست بو زانا بو يعني وان روجيت تنك داجي وقتاكم مويدتي مرف جير جسارت استن
از مثلا ديسا جي تدي مقو انا از الحمد لله منتوي ناس اما هيك خاطراتي مهنه امش بعض بكن بيجن يعني وني انا اصلا فسيخ خوجه بركي بفراسته وي زانبونا وي قابليته وي انا اصلا تشتكو مديتي امش براي خو مسلمان را بيجن از امنو زوجي بون رحمتي سيدا ملا سعيد جي هاتبون مالا ما طبي اشياء تشكي تنبو اشياء تشكي تنبو او ده هندري بمهاد مالي دا دما جان ده هندري مالي دا فولتا دافيد دغاريا روكي خوجه هاد ناف خبرداني دا وسط درباس بو ميوان ما خوجه سيدا جو يا جو قنابكي هبونا ما بي قنابي مجانا دبتلن عردي مشغول سري رونشتنا او ناف خبرداني دا درباس ده پازدار شون دا مدی فسی خوجه هات مالا ما پیقابه که سپی پیرایه قنپکی چکریه و خستیه پیقابه و جمره آنی و به دست خو از جمع آلی مکشانی مبریه جوره گو والله هی سیدا و سا گوتیش بیرا منه چیه مگوتیه از وی قنپه جوان را بینم دوان روژه زور و زحمت تا یعنی ما حتى كو ام جويدر در كدنجي خدي جرازي بقى قناباوي لويدر بو سيدا وقت كو دخل سري دريش كيرفات رودنش وقت دبتلي يعني ازبيال سر فما ويد بيجم وقت هم بيجن ديساج جنجرات بيجم هم بيجن ام بيجن كي امل عائله شهيده خدي در كبن امل زاروك مهاجره خدي در كبن ديسا از جوار بيجم فسي خوجه وقت هم بيجن او ارتباط مسلمان جيكي قطبيه ارتباطهم بهوا تنه زور تنگاسيه تعداد مانه و هم چوا ارتباطا و چکن از دیسا بیجم ببن فسی خوجه کوه فداکاریاوی کو تو تشکی لبر چاوی دنیوی olarak تنبو ار زمانی کو هر کس جبو ماموریت و جبو معاش و جبو کو اوا يعني توربيلات كر و خلكي باقانه تخص دوره فسي خوجه öğretmen بو فسي خوجه تايناوي دركات فسي خوجه جبو خدمت سراكي دوام كر شو هاد نردش خدمت ويرات با انجل فسي خوجه استيفا كر و خدمت را دوام كر ديزه يعني حياته ويدا از جانا ديدين بر چاوي خود صحابه دا گرك örnek اما مصعب بن عمير تبيرا من ازبجم كي والله ابي مسلماني وسبوي خوشكيا خو بو درلتيا خو بو معلمتيا خو جنجرا نمونه بو گنجك ويناس كن حوالي دبي ابي چواد هات تشويق جامعيه كر چواد هات اجتماع تشويق خدمت كر از باوي فيديوي الحبسه دهات موان گوداريت كر من روكي ام شاهد نبونه مثلا از پر حقوق مجهب وساميت مجهبون دقیقه فسیخ و جدا کلمه که اولمسوز مجوان نبیستیه جبوناوی اگر کو ام بخوازن جوی دعوه خدمت بکن ام بخوازن خبات بکن ام بخوازن به دعوه پیش بهره دوی زمانی کو ایرو تدی مقام و مفکی و مادیات کتیه پیش کو به دنیا ویلشمه کتیه پیشی و هر کس وان حسابات که بنرا örnek من نمونه ما الحمد لله رهبری فسیخ وجه حواله فسیخ وجه گلک بابا عگیتا کو دوی زمان زور و زحمت تا وی تشتی تب به دست خو شپاردان او لدعوی خودی در کردن فسی خوجه یک جوان بو ام جی خصوصا زاروک خو خصوصا گنج خو خصوصا وان را دعوه فسی خوجه بیجن حوالتیا فسی خوجه بیجن صمیمیت فسی خوجه بیجن دوی زمانی کو هر کس دترسیا کو خوشپارا ددا کو برکی دگو یعنی براز zarar کی نگیجه من و چخه فسی خوجه حواله فسی خوجه دل میدان بون چونکی فسی خوجه حواله جمال بود چونکی فسی خوجه حواله اسمان سعید بود چونکی فسی خوجه حواله صالح بود چونکی فسی خوجه حواله شهید بود چونکی فسی خوجه حواله رهبر بود چونکی فسی خوجه وقت وفات وی عزیز ما رهبر ما گو فسی خوجه پرچکی جگر منه جبوناوی ام گرک زانبن کی کو ام بخوازن جوی دعوه را خدمت بکن گرک ام ببن فسی خوجه ام يعني برا مسلمان كي بيجا نبيجا ازيدا ودورهم الحمد لله يعني تاريخ بوينجا تدي الحمد لله تدي ام صحابه مج مسلمان درواي مصري فلسطيني جالك جيام ما ارنغا تاني نمونه تاني ايرو الحمد لله دعوه وسا بدلنا دايكي كو ايرو حمش خدي ربا artık Mus'ab mecnava mehene, Hamza mecnava mehene, Ali mecnava mehene, Halid mecnava mehene. Emkarın artık bejne ve Fesih Hocel Çınarı ve Şehit Mahmud Diyarbakır ve Şehit Fuat Farkini ve işte Şehit Malazaki لجزيرة نسيبين الشهيد علي وقالك شهيدة وتبي كو في دعوة رهبر ياخد في دعوة الحمد لله فذاكرية كو بقولتنا باطنا بأزبيجم رهبر كو تشوا فسي خجاد بيند بأبي جنج مجخ خدمت را خباطرة جنج كي مناسبة ومساعدة كوسا جي حسكرية دمكي أمجي قالي برا كو أم بخوازن أزيدا درجنا كو أم بخوازن جفي دعوة را خدمت بكن أم بخوازن جنج خو لقورة تربية إسلامية مزن بكن أم بخوازن وان تشويك جامعة بكن أم بخوازن فداكارية بكن أم بخوازن جومردية بكن أم بخوازن زماني خو إنفاق بكن ماديات تنا زماني خو وقت خو داهي خوا خو داهي إنفاق بكن ام فسيخ وجه شخورا بكن örnek
و ام ویش خورا بکن نمونه و ام شوپا ویدا ریا ویدا هرن به اذن خدا او وی ملتی وی وان گنجا وی نسلی او هدایت ون ام ببن وسیله هدایت وان خدای تعالی مشخیر و برکت محروم نکه خدای تعالی ما و تمامی بك وسيله ام دعوه بمشينن وخدي تعالى شابا ما وغيرته ما زيده بك خدي تعالى مش خير وبركته محروم لك خصوصا مريه بدر تمامي و ذلك دياوي بافي خدي تعالى مكان يوم جنت بك چونك حقيقه فر اما جوان في دعوه ذهبوا وخدي تعالى مش خير وبركته خوجاجي محروم لك خدي تعالى ويجمر بك شفاعه شي وبركو دعاك ابي هبو دغو دائما ازبي دعايتكم دبيجم كي يا ربي تمنوا وجماعتها منو حوالي منو بتشوكم مزنا اختيارا ما تمام السر حوزه كوسري با پیغمبر علیه السلام کی جیران و بکی حوال جرا که خوجه جمره و شفاعت چی خدای پیغمبر جوار راضی به خدای تعالی خیر و وجه قبول که Çifte geldi mi? Niye? Kulak kimindir ya?